Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Jefferson. A dinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Amok nga adda pulimi analukmeg. Ningamin nanang ko kat nalukmeg. Idinto tanitatang ko kat nakutong. Ititawan ko adwa pulo kat lima. Kayat ko matan ti maaddaan iti kaayan-ayat. Ngem adda amak ko nga agarem gapo nga rod tanalukmegak. Pinadas ko matan ti nagaram. Sinungbatan nakmat ti babae nga inarem ko, ket nagbalin ada kami kini Charmaine. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Jefferson. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Babe, dandanin birthday ni nanang mo Ay, Juan! Dandanin! Umayak to di balayo Anda regalok para kininanang mo. Oh my God, talaga? Apay, saan na ka imbitado? Oh, kuwang amin. Jay... Jay, anya? Kwa. Adun to ti bisita mi. Dagiti kakasinsin ko. Oh my da. O di na sayat. Tapno maamamok mat ida. Ha? Saan ka di arumbang amamamok ida? Kan yam amuna kadakwada. Juan? Angam, adan tulat ta panawon amuda ka, babe. Saan pa nga ita? Anya? Babe. Ada ka di kwartam dita? Ikanak man. Awan nga min load ko. Naskan nga awagak ni nanang. Tada ibagak kan kwa na. Apay nga tatatang. Kasla di na kayat ngayam amo ni Charmaine iti pamilyana. Apay, anak ko namday ta, anak kaw. Di na kayat nga umatindarak iti birthday ni nanang na. Amo, no apya di nakakayat ngayam amo. Jack, Kabain na ka ngayam amo. Taubis ka ngamin. Sobra ka mat amang sutil. Ibagbagak lang mo tipod no Kasano? Amin amakitam amakan i Jeref kat ibusem. Agasam day ta. Mariing ka pa ititangat rabi itap namangan. sumarda ka man, Jack. Ay no siyak mo ti babae. Noobis ti boyfriend ko. Ay Jack kayat ngayam amo Mabai na kadagiti parents ko. Kayat ko siya da disiplina na iti panangan. Kumusta ka ditan, babe? Okay, aklang dito ay, babe. Manungal daw mo dita. Kwa, jak pa'y agawid. Dito yak pa'y. Kumusta nga ti birthday ni nanang mo? Kwa, ado ti tao ngay may. Aywan gayam, intad ko dyan regalong kan kwa na. Anya nga ti kunana? Di na ka di binirok? Kwa, syempre, binirok na ka. Kunak tumat ngamin kan ka, sumurutak ko ma. Kwa, inton sumarunulaangan. Babe, ludang man dahi ti cellphone ko. Tapno ada pag-text ko kan ka. Sige, inton madamdama. Itan mapan ka nagpalud. Ay, sige man laangan. Agyaman ak, babe. I love you. I love you too, babe. Excuse me, Sandy? Jeff? Sikang nagpaiso, Sandy. Nasayata nagkita ta, Jeff. Ala, apay ngay, naglukmag kamatan. Wen nga rod. Ay sus, binaybay am ti bagim. Saan mayat? Kahit, kumusta kan? Agkasara kon. Talaga? Kaano? Inton umay abulan. Kat may saka kadagiti abay. Anya?
Di ka madanagan. Addan to partner mo. Kasinsin jay groom. Mabainak sa. Nakalukluk magak ako nam. Ay sus, adda pa'y gundaway mo agpakutong. Ha? Ket, asino pa'y dagiti kabatch tayo nga abay? Ado kayo Isong agpakutong ka, ha? Nakag-jogging ngayon. Agan-anad ka. Umayak, mat. Sumurot ka? Juan, Kabaalam ka de, anak kaw. Amangan mat no matumba ka ije kalsada. kabalak. Sige, umay ka. Tapno kumutong ka. Diyak kabalanan. Nabanog akon. Unay kamitan. Di ka pa'y nakaad-ada yun, nabanugan. Makabanog ka talaga. Ala, kaya ba ita? Hindi ka tugaw. Tumakder ka, tag-jogging tapay. Sige, pilit. Ala. Sige, taray. Sige. Anay ko. Kaya nagtugaw ka. Si Magat, dito man ko. Diyan ako makatakdar. Mangayab ka itilugan. Ipan na ka ospital. Sikamat. Masakit lang titumang mo. Pagayabak itilugan. Ano kamit? Saan ako nabuyaan dita? Ipan na ko ni ospital. Anyati ko na ti doktor, anak kaw. Nadagsinak ka noonay, tatang. Isuabi migay da ito'y tumang ko. Kunakun ka. Masapol ka no akis sayak titimbang ko. Mabit lang, tatang, ha? Hello, babe? Agawid ka din? Saan pa'y? Apay nga, saan ka matan nga gawawid? Ibagakon kan katipod no. Charmaine? Makiasawa akon. Anya? Day tatipod no, Jeff. Iso adin akon orayan. Linuko na, Charmaine. Sorry, Jeff. Nay, apa nga impurwak mo dyan cellphone mo, anak kaw? Kita man, napirdain. Gaputan na lukmagak. Insukat na ko ni Charmaine iti sa bali. Ita man pa, asan asimango anangan ni Jeff, tatang? Agladladingay. Makiasawa ngamin iti sa bali, jay kaayan-ayat na. Anya? Saan na kanon akayat timangan? Tapno sa anon alumukmag. Nalukmag ngamin unay. Isungain, sukat dan Na, saan mo akatawaan ti kabsat mo? Saan nga ang angaw ti pagdaldalanan na ita? Ay, saan ba't makajaging talimtagmat dagiti tumang na? Tulungam ni ading mo, Jack. Hello, Sandy. Hello, Jeff. Nakasagana ka kadin-inton kasar ko? Ha? Manungay akilo tinaksay ititimbang mo. Kwa? Agpakutong ka. Tadan tuyam amukan ka abalasang. Sigurado, magustuam day chay. Anya? Natungti ka na. Kan kisayam, tin na po'y. Isumat aramida ka. Kat madlaw ko aking mutong akon. O, di ituloy mo. Awan na. Ay, naguri ka. Apay ti kalendaryo? Tanay timbukulan mo, 20 October 11 na. Kasar ni Charmaine. JX mo? Wan. Sana ka nakapan idi kasar na. Taapay ko mapan ka. Day takit di karadkad mo, kung tibagim tiya si kaswam. Sandy, ayan nga dito iti partner ko. Saan samot ama ka umay? Addan dito day chay. Agure ka, tabirukak. Anya ayat tilanganan. Mabitlaan. Ay, day chay man. Jeff! Umay ka ditoy! Excuse me. Oh, itay ka pa abirbirukan. Iso ti partner mo nga ibagbagakan ka.
Ni Ah? Marisa. Hello, Jeff. Marisa, ni Jeff, kabatch ko. Hi. O sige, agam-am mo kayo anaimbag ha? Tamadamdama, mangrugin ti seremonya ti kasar. Nagkasaran ti kabatch ko. Wen nga ron. Kasano nagam mo kayo kini Sandy? Kasinsin ko di asawa na. Kasta ka di? Wen, May galita man dayon. Apay a single ka pa'y lahing aging gaita. tsaka mo. Nagkapuak namin ni Jay abroad. Kasta gayam. Oh my God. Agtugaw ta dito eh. Taag sa sarita taman. Nasaya at matata nagam-am mo kayon ka ni Jeff. Wen, nasingpat matgayam. Amom ka di asigod analukmag ni Jeff. Oh, Wen, imbagak lang agpakutong para iti kasar ko. Ang mabitla ang ipakita kan katilanga na ide. Dakat dito'y cellphone ko tiladawan na. Adoy, kita kita agman. Ala, naglukmag matgayam. Wen, kung naktumad kan ka. Kaslasaan nga iso. Nagdakkel ti kimutungan na anya. Wen nga ron. Anyat pa nagriknam ngay. Adda ka di chemistry yo adwa? Jak pa'y maibagaday ta ita. Ay sus, agbirbirok matlang itinobya na. Hello, Marisa. Hello, kumusta ka? Okay, Ahmed. Adak ita dito'y gym. Anya nga itar aramidam dita. Ag-gym. Anya pa'y kuma. Taapay. Tapno mamentinar ko to'y pamagik. Diyak kayatan ti lumukmag. Mga no isukat naktumanen ti agbalin akaayan ayat ko. No lumukmagak. Kasta ka di tinapasamak iti love life mo. Wen, Marisa. Insukat nak iti sabali ti ex ko. Nagregat mat ang arot tinagdalanam. Wen nga rod. Mabaling ka di nga kita ta? Una. Sa dino. Iti sigod a pagkitkitaan ta. Api niya day tala ang tinordal mo akanam. Nagbasit matan. Diyak kayatan ti lumukmag. Talaga gayam seryoso ka iti panagpakutong mo Talaga? Siyak, jak tartarigagayan jay islim apam magi no babaeron tuhumatlaang. Ha? Basta tinapatag kanya, dinak isuksukat iti sabali, kan dinak lukwan. Dayta ti sapsapulam iti lalaki. Uwan, No kasta, mabalinak nga agaram kan ka? anya, Di kag danag. Di kan tulukwen. No ikanak iti gundaway. Tatang, napanan ni Jeff. Adda ka no dit na. Hinala naman ang jacket ko. Binulod na laang matsiguro. Ay na, isutirigat na tagpada kami mutan iti pamagi. Buludan na mutan, ti amin nagamit ko. Bay amon. Panda kumamot pa panak. Sapay di na mo't impakpakada, buludan na. Punakon kat nga agaram kan ka talaga ni Jeff. anya ti panagkunam. Sungbatak ka din? Akat si kaman. Mangagmulat nagan na misisem kan. Wan nga rod. Ay na, nagsingpot-mat ngamin. Iretok ayamat kan no saan anasingpet. Sa bagay. Aklunam kit din. Tainton aganakak. Da kayon tumat lang tagbalin aninong kaninang pipas ngay kunto. Oh, api nga kalkalingatan ka. Nagjogging ak ngay may dito'y balayo. Ay na, agina kamot Talaga adjakon kaya ti lumukmag. Tapno saan ka ama dismaya kanyak, Marisa. Jeff, kayat kalat na. Uray lumukmag ka. Kaya't mo asawan. Sinong batan na kon? Anya? Agayan ayatan? Eh. Sige man lang. Yes! Ay na,
Agyaman ak unay, Marisa. Nasarakak ti babae apudno amang ipatagkanyak, Mr. Lonely. No saan na pandemya, nalpas ko man ti kasarmi. Mangnamnama kami amalpasan da ito a pandemya, tapno matuloyen ti kasarmi kini Marisa. Daytoy man ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Jefferson. Pagayam Jefferson, tinapudno nga ayat saan amang idumduma, kan saan naakit kitaan tilanga, no di kat tinapudno kan nasayaat a panagpuspuso. Ala, itapay laeng, kablaawan kayon kan ni Marisa, itinaragsak a panagkalaysayon to. Idawdawat ko asapay la kumata mataginayon tiragsakyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan at Jefferson, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.